Ukhuluma ngegazi liphi leli lakho egcwele umhlaba wonke kodwa eshiye ngasinye ngasusa leli laziwa lapha phansi badlozini. Ngiswile usenza muhle. Hhayi-ke ngikwenza ukuthi ngiyathemba uzwele laphana idisi ephuma kwintokazi u-MS Level laphana kuma wengane kanti encane udaba kade sikhuluma ngalo njengamanje ukuthi kulindele ukuthi kuphume ibhomu. Naye-ke i-clip ezobe ihamba phambili noma kuyinto engase uzilindele laphana-ke ngazi-ke to how many bars elona-ke laphana obheke kubaba wengane eyakho MS Level okuyinto encane umfokazondi insiza lephansi e-Great Town. Kana kwethu mhlawumbe kuthina wakho kuphana lolu daba ake sibe siqede khona comment section ke ngizwe lwakho uva ngalolu daba. From mina sibona ingane zakwethu sengiphuma njena-ke Ngiyethembisa ngiyabuya futhi ezinye ezilandelayo kwividiyo elandelayo kwakho subscribe ngiphatha kahle ukuthi ube mnandi enjani.